Kuma mutambo wake wa Facebook, Instagram, nginya Twitter, mitambo ya mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ni mihinge. Kuringana na riboti kuma kuri murugamiriri wa aruti a wira thingira-ini wa iregi Nzioka Waita, kuhingwo guku kumanite na kiria aratariria ni imaramari kuingirira mitambo iyo na njira iria citagiriire. Noho Akenya ni makararitie riboti yo ya Nzioka makiuga mitambo iyo ihingirwo thutha wa miario ya President Uhuru Kenyatta muthi wa ira icera-ini riake bururi wa Namibia. Wapende wasipende, rafiki ama adui, ndugu ama dada, wewe kama unataka kuingiana na mambo ya ufisadi, tutapigana na wewe. Akiaria bururi-ini ucio, President Kenyatta ni araugire ekung'ethanira na ungumania hatari guthutukania kana ni aratake akiuteti kana ti aratake. You can be my brother, you can be my sister, you can be my closest political ally, you can be whatever you are, but you are an enemy of the Republic of Kenya and we will fight with you. Ni kumana na miario iyo Akenya maugite nikio mitambo iyo hingitwo tondu ndumiriri yake ya mwisho mutambo wake wa Twitter ni kurutitwo mitambo yake yothe itanahingwo thutha ucio, ta uria mwandiki uyu uretwo Leon Lidigo arauga ati mitambo iyo ihingirwo matekuririkana Akenya ni mekuonete ndumiriri ya president. Kuringana na Nzioka Waita, riu mitambo iyo ya ukinyaniria ya president no irathie na mbere guthuthurio. Ngiribotera Inooro TV, gitagwo Muitiriri wa Wangari.